महाराजा परीक्षित और कलिजुग। पांडव मानक स्वर्गारोहण परे अर्जुन पौत्र तथा अभिमन्यु पुत्र परीक्षित हस्तिनापुरर राजसिंहासन आरोहण करथिले। पांडव भाई मानक द्वारा शिक्षाप्राप्त परीक्षित कुलगुरु कृपाचार्य और जुजुत्सुଙ୍କ मार्गदर्शन रे जणे सर्वगुण संपन्न महाप्रतापी राजा रूपरे राज्य शासन करबाकू लागिले। परीक्षितଙ୍କ विवाह राजा उत्तरଙ୍କ कन्या इरावतीଙ୍କ सह होइथिला, जाहांको औरसरु तांको जन्मेंजय, भीमसेन, श्रुतसेन एवं उग्रसेन आदि चारि पुत्रଙ୍କ प्राप्ति होइथिला। कुलगुरु कृपाचार्य संरक्षण रे राजा परीक्षित गंगा नदी तटरे 3टी अश्वमेध यज्ञर आयोजन करिथिले एवं तत्पश्चात समग्र विश्वरे निजर आधिपत्य विस्तार करबाकू दिग्विजय अभियान रे बाहरी पड़िथिले। एहिपरि दिने अश्वारोही राजा गोटिए स्थान देई जाउथिबा समय रे ताहांक नजर गोटिए गाई बलद जोड़ा उपरे पड़िला। उभयଙ୍କ अवस्था अत्यंत शोचनीय थिला। गाईटी बहुत असुस्थ तथा दुर्बल देखा जाउथिबा बेले बलदटी केवल गोटिए गोड़रे ठिया होइथिला। तापरे पुणी सेठारे थिबा गौड़ पिलाटी उभयଙ୍କୁ माड़ मध्य मारुथिला। जेतेबेले परीक्षित ए दृश्य देखिले सेतेबेले से गौड़ पिलाटीକୁ दंड देबा लागि निज धनुरे सर चढ़ाइबाकू लागिले। ताहांकू एपरि करुथिबार देखि गौड़ पिलाटी तांकू हाथ जोड़ी सेथुरु विरत हेबा लागि अनुरोध कला एवं निज परिचय देई कहिला जे से आउ केही नुहे बरं स्वयं कलिजुग। सेठारे थिबा बलदटी धर्म, जाहार सत्य, दया और तप आदि 3टी जाक गोड़ भांगी जाइछि एवं से केवल दान नामनी गोटिए गोड़रे छिड़ा होई रहिछि। सेठारे थिबा गाईटी स्वयं पृथिवी, जे कि पापर मात्रा बढ़ी जिबारु ताहार बोझ मुंडाई दुर्बल देखा जाउछि एवं कली जुगरे ताहा उपरे अधर्मी शासन करिवे बोली चिंता करी करी दुखित हेउअछि। असंभव, मो जीवन काल तू कदापि मो राज्य रे प्रवेश करिपारिबु नाही। मु तते एइठारे ही समाप्त करिदेबी। धनुरे सर बिंधुथिबा मुद्रारे परीक्षित कहिले, हे कुरुकुल श्रेष्ठ, मु स्वयं ब्रह्मांक द्वारा निर्धारित कालचक्र सत्य त्रेतया द्वापर परे मोर आसीबा विधि निर्देशित तथा अनिवार्य। ब्रह्मांक द्वारा सर्जित एई नियम रे बाधा देबा आपणक लागि उचित नुहे। कलिजुग निज सपक्षरे तर्क देई कहिला। कलिजुगर जुक्तिसंगत तर्क शुणी राजा घोर चिंतारे पड़गले। परीक्षित जानिथिले जे से निजे चाहिले मध्य सृष्टिर एही नियमर अवहेला करी कलिजुगको रोकी पारिबे नाही। से कलिजुगर बध करि पारिबे नाही किंबा ताहाकु निज राज्य प्रवेश करबाकू देई निज प्रजांक अनिष्ट मध्य कराई पारिबे नाही। बहु समय चिंता करिबा परे राजा निज मृत्यु पर्यंत कलिजुगको अपेक्षा करबाकू कही ताहार रहिबा लागि जुआ अड्डा, मदिरालय, बेश्यालय एवं कंसेई खाना आदि 4टी स्थानर व्यवस्था करिदेले। तेबे कलिजुग असत्य, मद, काम एवं क्रोध आदि अवगुणर प्रतीक। एही 4टी स्थान व्यतीत लोभर प्रतीक स्वर्णरे मध्य वास करिबा लागि राजांको प्रार्थना करिबाकू लागिला। राजा कलिजुगर एही ध्रुतताको बुझी न पारि ताहाकू अनुमति प्रदान करू करू ही से राजा पिंधिथिबा स्वर्ण मुकुटटीरे जाई बसिगला। दिने बणकू शिकार करिबा उद्देश्य जाइथिबा समयरे परीक्षितंकु जोर रे शोष लागिला। पीवा पानीर संधान करी करी से समीक नामक जणे ऋषिंक आश्रमरे पहुंचिले एवं तांकु पानी मागिबाकू लागिले। राजा पहुंचिबा समयरे समीक ऋषि ध्यानमग्न थिले, सुतराम से राजांक डाकरा शुणी पारिले नाही। तृष्णा जर्जरित परीक्षित बारंबार पानी मागिबा सत्वे तपस्यारे लीन समीकंक ठारू कौनसी उत्तर न पाई एणिके क्रोधरे जलिबाकू लागिले। एहाको सठिक अवसर मनेकरी परीक्षितंक मुकुटरे बसिथिबा कली राजांकु समीक ऋषिंकु दंडित करिबा लागि प्ररोचित करिबारे लागि पड़िला। कलिजुगर प्ररोचनारे पड़ी धर्मपरायण परीक्षित मध्य निज उपरु संयम हराई बसिले। से समीकंकु अपमानित करिबा उद्देश्य सेठारे पड़िथिबा गोटिए मृत सर्पटीକୁ उठाई ताकु ऋषिंक गଳାରେ ପକାଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ଶମିକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୁଙ୍ଗି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବିତ ସର୍ପଟିକୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। ଯିଏ କେହି ବି ଏହିପରି କରିଛି, ଆଜକୁ 7 ଦିନ ଅନ୍ତେ ତକ୍ଷକ ନାଗର ଅଗ୍ନିସମ ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହିପରି କହି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଶମିକ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରି ନିଜ କ୍ଷଣକୋପୀ ପୁତ୍ରର ଭୁଲ ଲାଗି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ବାଦ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ପରୀକ୍ଷିତ ନିଜ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ନିଜ ଶେଷ ବଞ୍ଚିଥିବା 7 ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଏହିପରି 7ମ ଦିନଟି ଆସିବା ପରେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଶୁଙ୍ଗିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ବାହାରିଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ତାହାର ଭେଟ କାଶ୍ୟପ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହ ହୁଏ ଏବଂ କାଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ରାଜଙ୍କ ମହଲ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯାଉଥାଏ। ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତକ୍ଷକ କାଶ୍ୟପକୁ ତାହାର ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯିବାର କାରଣ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗେ। ଉତ୍ତରରେ କାଶ୍ୟପ କହେ, ଆଜି ତକ୍ଷକ ନାଗ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ବଳ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରିଦେବି। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜା ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ତଥା ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ହିଁ ତକ୍ଷକ ନାଗ। ମୋ ବିଷୟରେ ମରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୃଥାରେ ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟଳ। ଏହା କହିସାରି ତକ୍ଷକ ନିଜ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେବା ଲାଗି ସେଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବରଗଛକୁ ଦଂଶି ଦେଲା। ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ବରଗଛଟି କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ତେବେ କାଶ୍ୟପ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଗଛଟିକୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ତକ୍ଷକର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କାଶ୍ୟପଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେତିକି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାଠାରୁ ବେଶ୍ ଅଧିକ ଧନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁମେ ଏହିଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ ଏବଂ ମୋତେ ଅନାୟାସରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କର। ତକ୍ଷକ ନାଗ କାଶ୍ୟପକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ନ ଦେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ତାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଧନର ଲୋଭରେ କାଶ୍ୟପ ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ତକ୍ଷକ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ତକ୍ଷକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ରାଜା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରାସାଦରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଶ୍ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ତକ୍ଷକ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାଗମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଝୁଡ଼ିଏ ଫଳ ନେଇଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ସେହି ଝୁଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକଟିଏର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଲୁଚି ବସିଗଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଝୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳକୁ 7ମ ଦିନଟି ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ତକ୍ଷକର ଭୟକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ପରୀକ୍ଷିତ ପୋକଟିକୁ ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲେ, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ତକ୍ଷକ ତ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଛାର ପୋକଟି ହିଁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ଏହିପରି ଉପହାସ କରୁ କରୁ ହିଁ ତକ୍ଷକ ନିଜ ଅସଲ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। କୌଣସି କାଠ ଗଣ୍ଡିଟିଏ ପରି ନିର୍ଜୀବ ପଡ଼ିଥିବା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଶବକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଦେଖି ମହାରାଜା ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ସମୟରେ ତକ୍ଷକ ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ପବଂଶକୁ ନିପାତ କରି ନିଜ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଶପଥ ନେଲେ। ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସର୍ପଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରି ସେଥିରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସାପମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଳିଯୁଗକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଆଉ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ କଳି ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଲୋଭ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ ଓ ମିଥ୍ୟା ଆଦି ପଞ୍ଚ ଦୁର୍ଗୁଣର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧର୍ମରେ କବଳିତ କରିଦେଲା।
कलिजुगरे दान धर्म और प्रभुଙ୍କ नाम उच्चारण करने द्वारा ही मुक्ति संभव। गोस्वामी तुलसीदास यह संबंधरे कहिसेंति जे कलियुग केवल नाम धारा सुमेर सुमेर नर उतरही पारा।